Sve kompanije koje žele da izvoze prehrambene proizvode na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država neophodno je da prvenstveno izvrše registraciju kod FDA. Pre nego što urade bilo koji naredni korak, na vreme moraju izvršiti registraciju, pa onda krenuti dalje sa procesom izvoza. FDA, ili Uprava za hranu i lekove, je vladina agencija pri Ministarstvu zdravlja i službi Sjedinjenih Američkih Država i njen zadatak je da obezbedi da hrana bude bezbedna za ljudsku upotrebu i da je njen sastav u skladu sa propisima. Pravila FDA se bez izuzetka odnose na sve prehrambene proizvode koji se uvoze u SAD. Proizvođači i distributeri, kao i uvoznici hrane, koji plasiraju proizvode na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, odgovorni su za sigurnost, zdravstvenu ispravnost, bezbednost proizvoda, kao i za poštovanje pravila u pogledu označavanja proizvoda. Sve kompanije koje su izvršile registraciju pri FDA, neophodno je da svoju registraciju obnove na svake 2 godine, a obnovu registracije je moguće izvršiti svake parne godine u periodu od 1. oktobra do 31. decembra. Napomenula bih da ne postoji novčana nadoknada za registraciju, niti za obnovu registracije kod FDA. Za pomoć prilikom registracije možete kontaktirati Help Desk ili pisati na mail adresu na engleskom jeziku. S obzirom da je procedura kao i dokumentacija dosta kompleksna, preporučujemo da se obratite agentima u svojoj zemlji koji su upoznati sa procedurama i koji u vaše ime mogu izvršiti registraciju. Odmah nakon uspešno izvršene registracije dobija se i FDA broj. U SAD postoje posebni propisi kada je reč o konzerviranoj hrani i hrani u kojoj su dodate kiseline. Firme koje proizvode konzerviranu hranu, takozvanu konzerviranu hranu sa niskim sadržajem kiseline, u obavezi su da pored registracije kod FDA registruju i objekat u kom se vrši konzerviranje hrane. Nakon registracije, FDA će im dodeliti specifičan broj za objekat za konzerviranje hrane, takozvani FCE broj. Takođe, neophodno je da kompanije registruju i proizvođački proces za svaki pojedinačni proizvod i tom prilikom se dobija SID, jedinstveni broj za svaki posebni proizvod koji je jedinstven za proizvođački proces i za kompaniju koja ga proizvodi. Veoma je bitno da kompanija izvoznica na svojim izvoznim dokumentima navede jasno FCE kao i SID broj za svaki proizvod posebno. SID brojevi koji se dobijaju prilikom registracije svakog pojedinačnog proizvoda su takođe potpuno besplatni kao i registracija kod FDA. Analize koje sprovode akreditovane laboratorije sasvim su dovoljne pri izvozu u SAD. Neophodno je da proizvođač ima implementiran HACCP sistem. Svaki objekat iz kog potiče hrana za ljudsku upotrebu, a koja se stavlja u promet na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, neophodno je da sprovodi analizu rizika i primenjuje mere preventivne kontrole u vezi sa tim rizicima. Ove važne mere moraju biti uključene u plan bezbednosti hrane. Plan mora biti podnet FDA i dostupan njihovoj inspekciji. Veoma je važno da informacije koje se nalaze u planu, kao i svim ostalim drugim dokumentima koje se podnose FDA, budu potpuno tačne, jer postoji mogućnost da FDA pošalje svoju inspekciju u objekat gde se proizvodi hrana kako bi proverili tačnost informacije. Savet je da izradite plan o bezbednosti hrane na osnovu HACCP plana koji predstavlja dobru osnovu. Dokument može biti izrađen na jeziku odakle je proizvođač, ali je savet da se izradi i na engleskom jeziku. Preporuka je da se kompanije obrate Privrednoj komori u cilju dobijanja potrebnih dokumenata za moguće smanjenje carine za pojedine proizvode prilikom uvoza u Sjedinjene Američke Države. Tokom procesa registracije, kompanija je obavezna da imenuje svog agenta u SAD. Postoji minimum zahteva koje agent u SAD treba da ispuni, a između ostalog mora biti rezident
Sjedinjenih Američkih Država i saglasan da bude kontakt osoba u SAD u ime inostrane firme. Agent predstavlja vezu u komunikaciji između FDA i kompanije proizvođača hrane, koji izvozi u SAD. Agent pomaže FDA-u pri zakazivanju inspekcija ukoliko FDA ne može da stupi u kontakt direktno ili ekspeditivno sa proizvođačem hrane. FDA može agentu pružiti informacije ili dostaviti dokumenta i takva akcija će se smatrati jednakom pružanju informacija ili dostavljanja dokumenata samom proizvođaču. Bitno je napomenuti da US agent nije isto što i posrednik pri uvozu ili agent prodaje. Postoje internet sajtovi koji nude usluge pronalaženja US agenta specijalizovanog za pojedine oblasti. Preporuka je da se posavetujete sa svojim kupcem u Americi oko odabira US agenta. Svakako, US agent može biti i neko ko je zaposlen u firmi vašeg kupca. Da bi prehrambeni proizvod mogao da bude predmet izvoza i da bude plasiran na američko tržište, veoma je važno da bude u skladu sa zahtevima u pogledu označavanja koji su deo američkih zakona. Prema propisima koje ovi zakoni definišu, pakovanja prehrambenih proizvoda koji se nalaze u prometu moraju biti označena, odnosno sadržati specifične informacije na engleskom jeziku, kao što su, na primer, identitet ili naziv proizvoda. Zatim adresu, telefon i naziv odgovorne kompanije. To u ovom slučaju može biti proizvođač ili distributer ili oba. Lista sastojaka poređena po procentualnom učešću u opadajućem nizu. Zatim količina proizvoda izražena i u imperijalnim metričkim jedinicama. Nutritivne informacije moraju biti pružene u tačno definisanom formatu na proizvodu. Ovaj format se razlikuje od formata tabele koje možete videti na etiketama u vašoj zemlji ili recimo negde u Evropi. Glavna razlika je to što pojedini sastojci se ne izražavaju u gramima, već se njihova vrednost prikazuje procentualno. Alergeni moraju biti istaknuti na etiketi ukoliko proizvod sadrži sastojke koji mogu izazvati alergijske reakcije. Američka carinska i granična služba zahteva da proizvod ima jasno obeleženu zemlju porekla. U zavisnosti od veličine etikete, propisana je minimalna veličina slova, odnosno prostora na etiketi predviđena za određene stavke. Na sajtu FDA možete pronaći pravilnik sa jasno definisanim pravilima deklarisanja i obeležavanja. FDA ne odobrava unapred etikete prehrambenih proizvoda, ali ih detaljno kontroliše prilikom uvoza i zato je veoma važno da hrana bude pravilno označena. Preporuka je da kompanije koje prvi put izvoze u SAD zatraže proveru etiketa od svog distributera ili uvoznika u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi bili sigurni da su etikete u skladu sa američkom regulativom.